Mathaini ma thinacara na ndagika ithano niguo ndege ire gukuite njanjo 880 460 ikinyire guku bururi-ini. Njanjo ino ari muthemba wa Moderna kuma bururi-ini wa Amerika ire heanitwo kuhitukira ruhonge rwa COVAX. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugima wa mwiri Susan Mochache augite bururi ri wamukirite njanjo milioni 3.6 ari njanjo muthemba wa AstraZeneca na Moderna, guku akiuga Akenya ni monanitie nyota wa kwamukira njanjo na gikiro kinene. Kenya is making good and steady progress towards achieving its goal of protecting its citizens against the pandemic. Mochache ni ugite ni gukoretwo na ithabu rinene ria ikuu cia andu ukuru wa miaka 58 guthii naiguru. Ikuu ici cikirugamira gicunji kia 70 hari igana kia ikuu ciothe cia COVID-19 guku bururi-ini. Ministry kiuga andu akuru ni magukorwo makigwa muhari-ini wa mbere kwamukira njanjo ceceni-ini ciothe cia uthecani wa njanjo niguo kumathaitira. It is therefore a matter of great urgency that we get 2.3 million people in this category quickly vaccinated to protect their lives. Hamwe na uguo Mochache ni ugite thirikari ni irerutaniria gutigirira Akenya ingi ni mamukira njanjo kuria thibitari iria citikiritio kuheana njanjo cigukorwo ikiongererwo kuma 800 ihinda-ini riri nginyagia thibitari 3,000 na o thibitari iri thecanaga njanjo muthemba umwe otiga thibitari nene ta cia referrals. A facility will have one type of vaccine except high volume facilities like Kenyatta, Mbagathi and others which can separately be able to administer more than one type. Matanya ma thirikari ni gutigirira Akenya matanyihiire 150 ni mathecwo njanjo ro muthenya wikinyiria mweri ukite niguo gukinyiria muoroto wa gukorwo Akenya milioni 10 ni mathecetwo njanjo gukinyiria muthia-ini wa mwaka uyu. Ukinyaniria na riu bururi uhotete gukorwo heanite njanjo gicunji kia 2.9 hari igana ari andu milioni 1.6 aria mamukirite njanjo ya mbere na andu makiria ma 780 ni mamukirite njanjo cieri. Kiumia-ini giki njanjo 390 muthemba wa Johnson & Johnson itanyitwo gukinya guku bururi-ini. Njanjo muthemba wa Pfizer igitanywo kuingira mweri ukite. That with support from JICA, this is the Japanese government, we have received 12 to 70 degrees centigrade freezers with a storage capacity of 3 million doses that we shall be going to unveil within the next few days. Kenya yamukirite uteithio wa njanjo mithemba ngurani kuma mabururi-ini matiganite ari hamwe na bururi wa Ngeretha, Denmark, Greece, Faraja na bururi wa Amerika. Gukinya kwa njanjo muthemba wa Moderna guku bururi-ini ni kamweneni ka mwihoko kuri ya Kenya aria makoretwo mari na nyota wa njanjo ritana rigeikio kuri andu ukuru wa miaka 50 kwiyumiria gukorwo makiamukira njanjo. Ngiribotera Kameme TV ndi kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Uhoro.